We have a good God. අපට යහපත් දෙවි කෙනෙක් සිටිනවා. எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தேவன் இருக்கிறார். Let's read in our Bibles 1 Peter chapter 2 verse 3 and 4. එක පේතෘස් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 3 4 වන පද කියවා බලද්දී முதலாம் பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 4ஆம் வசனங்களிலே If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Here we read that the Lord is gracious. ස්වාමින් වහන්සේ කරුණාවන්ත වන බව මෙහි සඳහන් වී තිබෙනවා. இந்த இடத்தில் தேவன் கிருபையுள்ளவர் என்று வாசிக்கிறோம். And someone said, "Oh, taste and see that the Lord is good." කිසියම් කෙනෙක් පවසා තිබෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ යහපත් බව රස බලා දැනගන්න යනුවෙන්. ஒருவர் சொல்லுகிறார் தேவன் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். And we want to tell you tonight that Jesus is so good. අද රාත්‍රියේ අප ඔබට කියන්න කැමති වන දේ නම් ස්වාමින් වහන්සේ තා යහපත්ම සිටසේ කියන්නයි. இந்த இரவிலே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல வாஞ்சிக்கிறது கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். And if you don't know him tonight, we invite you to open your heart and ask Jesus Christ to come into your life. ඔබ උන්වහන්සේ මෙතෙකුදු හැඳිනගෙන නැත්නම් අද සන්ධ්‍යාවේ ඔබගේ හදවත උන්වහන්සේට විවර කොට උන්වහන්සේ පිළිගන්නා ලෙස අපි ඔබගේ ආයාචනා කර සිටිමු. இன்னும் ஆண்டவராக இயேசுவை உங்கள் வாழ்க்கையில அனுபவிக்கவில்லை என்றால் ஆண்டவரே என் இருதயத்துக்குள் நீங்கள் வாருங்கள் என்று சொல்லி இந்த மாலையை நீங்கள் கேட்பீர்களாக. And we exhort you not to go through life without coming to know Christ. මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හැඳින ගැනීමෙන් තොරව මේ ස්ථානයෙන් පිටත් නොවන ලෙස අපි ඔබගෙන් ලා සිටිමු. கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளாமல் இந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் போக வேண்டாம் என் கூடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். In verse 4 we read, "To whom coming as unto a living stone." අනර්ග ගලක් වීම සඳහා කැඳුම් ලැබීම ගැන මේ ස්ථානය අපට කියවිය හැකියි. 4ஆம் வசனத்திலே ஜீவனுள்ள கல்லாக அழைக்கப்பட்டவர்களை குறித்து வாசிக்கிறோம். Disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. මනුෂ්‍යයන් විසින් එපා කළ නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් තෝරාගත්තා වූ අනර්ග වූ ජීවමාන ගල්. மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜீவனுள்ள விலையேறப்பெற்ற கல். Most people in the world don't know the Lord Jesus Christ. මේ මෙහි පිට විසිරී වෙසෙන ජනයාගෙන් බොහෝ දෙනා මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තවම හැඳිනගෙන නොමැත. இந்த உலகத்திலே अनेक ஜனங்கள் இன்னும் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். And they don't believe in him. උන්වහන්සේ අදාහ ගන්නේ නැත. அவரை அவர்கள் விசுவாசிக்கிறதும் இல்லை. But God has chosen him. නමුත් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ උන් තෝරාගෙන තිබෙනවා. ஆனாலும் தேவன் அவரை தெரிந்து கொண்டார். And he is God manifest in the flesh. දෙවියන් වහන්සේ වනාහි මාංශවත් වූ දෙවියන් වහන්සේය. அவர் தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார். When man crucified him and buried him, God raised him from the dead. මනුෂ්‍යයන් උන්වහන්සේ කුරුසිපත් කොට තැන්පත් කළ නමුදු දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් උත්ථානය කෙරෙවුසේක. மனிதன் அவரை சிலுவையில் அறைந்தான், அடக்கம் பண்ணினான். ஆனால் தேவன் அவரை உயிர்த்தெழுப்பினார். And caused him to sit at his own right hand in heaven. ස්වර්ගයේ තමන්ගේ දකුණු පැත්තෙහි වැඩහිඳින්නට සැලසූසේක. இப்பொழுது தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் அவர் இருக்கிறார். And God is going to judge the world by this one man, Christ Jesus. මේකම පුද්ගලයා වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් උන්වහන්සේ මුළු ලොවම විනිශ්චය කිරීමට නියමිතයි. இந்த ஒரே மனிதனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினூடாக தேவன் இந்த பூமியை நியாயந்தீர்க்க போகிறார். Here we read that he is precious. මේ සඳහන් වී ඇත්තේ උන්වහන්සේ අනර්ගව සිටින බවයි. இந்த இடத்தில் அவர் விலையேற பெற்றவர் என்று வாசிக்கிறோம். Peter also tells us he is a precious cornerstone laid in Zion. සියොනෙහි කොනේ ප්‍රධාන ගලක් තබන ලදැයි පේතෘස් තවදුරටත් පෙන්වා දෙයි. சீயோனிலே மூலைக்கல்லாக அவர் விலையேற பெற்ற கல்லாக வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். Jesus Christ is of great value. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අති මහත් අනර්ග භාවයකින් යුතු තනන් වහන්සේය. இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் விலை மதிப்புடையவராய் இருக்கிறார். All the precious gems in Sri Lanka could not purchase him. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු මාණික්‍යයන් එකට ගත් කලද මුන්වහන්සේ මිලදී ගැනීමට වටිනාකම නොසෑහෙයි. இந்த ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறதான எல்லா முத்துக்களை கொடுத்தாலும் அதை கொண்டு இயேசுவை வாங்க முடியாது. All the diamonds in the diamond mines of South Africa and Sierra Leone could not compare to the value of Jesus Christ.
දකුණු අප්‍රිකාවේ සෙරලියෝන් යන ස්ථානවල තිබෙන පතල්වල තිබෙන සියලු දියමන්ති කැට එකතු කළද ඒ මුළු වටිනාකම ගත්තත් கிறிஸ்துஸ் වහන්සේ මිලදී ගැනීමට තරම් නොසැහේ ඒ වටිනාකම ඒ තරම් නැත. வட அமெரிக்காவிலே சிரலியோன் என்ற இடத்திலே இருக்கிறதான எல்லா விலையேறப்பெற்ற ரத்தின கற்களை ஒன்றாக சேர்த்து விற்றாலும் அதற்கு இயேசுனுடைய விலை மதிப்பில்லாததாக இருக்கிறது. There is eternal life in Christ Jesus, the Son of God. දේව පුත්‍ර වූ යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සදාතනික ජීවනය අඩංගුයි. தேவ குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது. And Jesus said, what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his soul? මිනිසෙක් මුළු ලෝකෙම දිනාගත්තත් තමාගේ ආත්මය නැති වුණොත් කවර ප්‍රයෝජනයක් දැයි යේසුස් වහන්සේ පවසා ඇත. ஒரு மனிதன் முழு உலகத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் வாழ்க்கையை தன்னுடைய ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு என்ன லாபம் என்று இயேசு சொன்னார். I believe that people probably search for precious gems in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ තැන් වල මේ මැණික් ගල් පතල් වලින් සොයා ගන්නා බව ඒවා සොයා ගැනීම සඳහා වෙහෙසන බව මම විශ්වාස කරමි. இந்த ஸ்ரீலங்காவில் எத்தனையோ இடங்களிலே விலையேறப்பெற்ற முத்துக்களை அவர்கள் அகழ்ந்து தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். But I want to tell you tonight that you ought to search for Christ Jesus. මම අද රාත්‍රියේ ඔබට කියා දෙන්නට කැමති වන්නේ ඔබත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලෙස සෙවිය යුතු බවය. ஆனாலும் இந்த இரவிலே நாங்கள் உங்களிடத்திலே கேட்கிறதான காரியமானது இயேசுவை இவ்வண்ணமாக நீங்கள் தேட வேண்டும். God says you shall seek me and you shall find me when you search for me with all of your heart. මා සොයන්න ඔබගේ මුළු හදවතින් මා සොයන කල ඔබට සම්බ වනු ඇතයි ස්වාමින් වහන්සේ පවසා ඇත. தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள். உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் தேவனை தேடுங்கள், தேடுகையில் கண்டுகொள்வீர்கள். You ought to search for God with all of your heart. ඔබගේ මුළු හදවතින්ම දෙවියන් වහන්සේ සෙවිය යුතු ඇත. உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் தேவனை நீங்கள் தேட வேண்டும். Many years ago they found gold in California. වසර ගණනාවකට පෙර කැලිෆෝනියාවේ රන් හමුවිය. சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக கலிபோர்னியாவில் பொன்னை கண்டுபிடித்தார்கள். And in the year 1849 many people rushed to California to find wealth in gold. 1849 තමුන්ගේ ධනස්කන්ධය අධික කර ගැනීමේ චේතනාවෙන් බොහෝ දෙනා කැලිෆෝනියා කරා ගමන් ගත්තේ ඒ රත්රන් සොයා ගැනීමටයි. 1849 ஆண்டு அநேகர் தங்களை ஐஸ்வர்யவான்களாக மாற்றிக் கொள்ளும்படிக்காக கலிபோர்னியா தேசத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்கள். Some people found gold and other people just died a miserable drunken life. සමහරුන් රත්රන් සොයාගත්තා, නමුත් සමහරුන් තමුන්ගේ ජීවිත පවා හිමි කරගත්තා. அநேகர் பொன்னை தேடி கண்டுபிடித்தார்கள். அநேகருடைய வாழ்க்கை மாண்டு அழிந்து போனது. What can we say about Jesus that makes him, that gives us to understand his worth? තමන්ගේ වටිනාකම අගය අපට අවබෝධ කර දීමට උත්සාහ කරන ස්වාමින් වහන්සේ සොයා ගැනීම පිළිබඳ අපට කිව හැකි කුමක්ද? கர்த்தருடைய விலை மதிப்பை குறித்து அவருடைய விலை மதிப்பை குறித்து உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்ல முடியும்? One thing is his value lasts forever. එකක් නම් උන්වහන්සේගේ වටිනාකම සදාකාලිකයි. ஒன்று அவருடைய விலை மதிப்பானது நித்தியம் வரைக்கும் இருக்கிறது. Many people became wealthy in California and they lost their wealth or they died and went to the grave. බොහෝ දෙනා කැලිෆෝනියාවේ ධනවත් වුණා. නමුත් අවසානයේදී ඔවුන්ගේ ධනස්කන්ධයත් අහිමි කරගෙන සොහොනින් තමුන්ගේ ජීවිතය අවසන් කළා. அநேகர் கலிபோர்னியாவுக்கு தங்களுடைய செல்வத்தை தேடி சென்றார்கள். அதை தேடி கண்டுபிடித்து மரித்து பூமியிலே குழியிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்கள். But those who find the true wealth in Christ Jesus will enjoy that wealth throughout all eternity. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඒ ධනය, ඒ සම්පත උපයා ගන්නා සෑම දෙනාම තමුන්ගේ ධනස්කන්ධය ඔවුන් රැස් කරගන්නේ සදා කාලයටමය. ஆனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அந்த விலை மதிப்பை தேடி செல்கிறவர்கள் நித்தியம் வரைக்கும் அதை காத்துக் கொள்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். There was a man that one time came to America to make his wealth. තමන්ගේ ධනය උපයා ගැනීම සඳහා එක් රැස් කර ගැනීම සඳහා ඇමරිකාවට පැමිණි පුද්ගලයෙකු සිටියේය. ஒரு முறை ஒருவர் அமெரிக்காவுக்கு செல்வத்தை தேடும்படி வந்தார். He worked hard for many years and put much money in the bank. වසර ගණනාවක් තිස්සේ වෙහෙසුණු ඔහු බැංකුවේ මුදල් තැන්පත් කෙළේය. வருட கணக்காக உழைத்து பாடுபட்டு பணத்தை பேங்கில் இட்டார். The time came he wanted to return to his home country and build a nice house and live there the rest of his life. තමන්ගේ මව්බිම කරා හැරී ගොස් එහි ලක්ෂණ මන්දිරයක් තමන් වෙනුවෙන් සාදාගෙන
තමන්ගේ ජීවිත ඉතිරි කාලය සතුටින් සුකොම්භෝගී ජීවිත ලෙස ගත කිරීමේ අදිස්ථානෙන් නැවත හැරි ගියේය. தன்னுடைய தாயின் பூமிக்கு வந்து அங்கே அழகான ஒரு மாளிகையை கட்டி அதிலே வாழ்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை செலுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வந்தார். So he took all his money and bought a precious diamond. ඒ සියලු මුදල් එකතු කරගෙන ඊට වටිනා දියමන්තියක් මිලදී ගත්තේය. அந்த எல்லா பணங்களையும் சேர்த்து ஒரு ரத்தினக்கல்லை வாங்கினார். He put the diamond in his pocket and he boarded a ship for his home. දියමන්ති කැටය සාක්කුවේ දමාගෙන නැවුනැග්ගේ නිවස බලා පිටත් වීමේ අදහසින් அந்த ரத்தினக்கல்லை தன்னுடைய பையிலே இட்டு தன் வீட்டை நோக்கி புறப்பட்டார். And while he was standing on the side of the ship admiring his diamond, the diamond slipped out of his hand. ඒ නැවේ සිටගෙන ඔව් ඒ දියමන්ති කැටය අතටගෙන එහි වටිනාකම එහි අනර්ග බව සහ අලංකාරය ගැන සතුටු වෙමින් අතේ තබාගෙන බලා සිටීම නරඹමින් සිටියේදී එය ලිස්සා වැටුණේය. இவ்வண்ணமாய் கப்பலேறி தன்னுடைய யாத்திரையை தொடர்ந்த அந்த நபருடைய கரத்தில் இருந்த அந்த ரத்தினக்கல்லினுடைய அழகை அவர் பார்த்த பொழுது அது தவறி தண்ணீரிலே விழுந்தது. And while he tried to catch the diamond, he lost his balance and fell overboard into the ocean. ඒ දියමන්ති කැටය අල්ලා ගැනීමට වෙරදරද්දී ඔහුගේ සමතුලිතතාවය රැක ගැනීමට නොහැකිව ඔහු ලිස්සා වැද වැටුණේ. அந்த ரத்தினக்கல்லை பிடித்துக் கொள்ளும்படி முயற்சித்த பொழுது தன்னுடைய பேலன்ஸை இழந்து தண்ணீருக்குள்ளே விழுந்து விட்டான். And the poor man perished in the water. මේ දිලිඳු පුද්ගලයා ජලය මත පොරබදන්නට විය. இந்த ஏழை மனிதன் தண்ணீரிலே தவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். If we chased after the wealth of this world, we will end up like that man. ඒ ලෝකයේ ධනය වස්තුව පසුපසුබ හබා යන්නේ නම් ඔබට අත්වන ඉරණමද මෙයම විය හැකිය. அவன் தண்ணீரிலே மாண்டு போனான். உன்னுடைய வஸ்துக்களை தேடி கடைசியாக உன் வாழ்க்கை இவ்வனமாய் நீ முடித்துக் கொள்ள போகிறாயா? But if we realize the true value of Christ and lay hold upon him, we shall live forever with God. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නියම වටිනාකම හඳුනාගෙන උන්වහන්සේ තදින් අල්ලා ගන්නේ නම් ඔබ එසේ ලිස්සා වැටෙන්නේ නැත. සදාකල්ම උන්වහන්සේ සමග ඔබට සිටීමේ අවස්ථාව උදා කර ගත හැකියි. கிறிஸ்துவினுடைய சரியான விலை மதிப்பை நீ விளங்கிக் கொள்வாயாக இருந்தால் அவரை பெற்றுக்கொள், அவரை எடுத்துக்கொள். உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அது நித்தியம் வரைக்கும் நிலைத்திருக்கிறதா இருக்கும். What gives Christ his great worth? මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඒ අනර්ග භාවය දෙන්නේ කුමක්ද? இந்த கிறிஸ்துவினுடைய விலை மதிப்பை கொடுப்பது என்ன? First of all, he loved you and he gave himself for you as a sacrifice on the cross of Calvary. පළමුවෙන්ම ඔබට ප්‍රේම කළසේක කල්වරි කුරුසියේදී ඔබ වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කළසේක. முதலாவது அவர் உன்னை நேசித்தார். உனக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கல்வாரியிலே கொடுத்து உனக்காக பலியானார். His love is an everlasting love. එතුමන්ගේ ප්‍රේමය සදාකාලිකයි. அவருடைய அன்பு நித்திய அன்பாய் இருக்கிறது. He loves you with an everlasting love. සදාතනික ප්‍රේමයකින් ඔබට ප්‍රේම කරනසේක. அநாதி சிநேகத்தினால் உன்னை அவர் சிநேகித்தார். Nobody else loves you with an everlasting love. සදාතනික ප්‍රේමයකින් ඔබට ප්‍රේම කළ අන් කිසිවෙකු නොමැත. அநாதி சிநேகத்தினால் உன்னை சிநேகிக்க கூடிய வேறு ஒரு நபரும் இல்லை. Maybe your father loves you, but one day your father will die. ඔබගේ තාත්තා ඔබට ආදරය වන්නට පුළුවන්. නමුත් එක් දවසකදී ඔහුද මිය හැදේ. உன் தகப்பன் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கலாம், ஆனால் ஒரு நாள் அவர் மரித்து போவார். Maybe your mother loves you, but one day your mother will die. ඔබගේ අම්මා ඔබට ප්‍රේම කරනවා වී හැකි. නමුත් යම් දවසකදී ඇයද මරණයට පත්වනු ඇත. உன் தாய் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கலாம், ஆனால் ஒரு நாள் வரும் அவர்கள் மரித்து போவார்கள். Maybe your husband loves you, but one day your husband will die. ඔබගේ ස්වාමී පුරුෂයා ඔබට ප්‍රේම කරනවා වී හැකි. නමුත් එක් දවසකදී ඔහුටත් මිය යුතුව ඇත. உன் புருஷன் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறவனாய் இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு நாளிலே அவன் மரித்து போவான். Maybe your wife loves you, but one day your wife will die. ඔබගේ ආදරණීය බිරිඳ ඔබට ප්‍රේම කරනවා වී හැකි. නමුත් යම් දවසකදී ඇයද මරණයට පත් යුතුව ඇත. உன் மனைவி உன்னை நேசிக்கலாம், ஒரு தினத்திலே அவர்கள் மரித்து போவார்கள். God says, I have loved you with an everlasting love. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනුවේ මම ඔබට සදාතනික ප්‍රේමයකින් ප්‍රේම කරමි යනුවෙනි. ஆனாலும் தேவன் சொல்லுகிறார், அநாதி சிநேகத்தினாலே நான் உங்களை சிநேகித்தேன். Christ loved us and gave himself for us. දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කොට අප උදෙසා තමන්ගේ ජීවිතය පූජා කළසේක. கிறிஸ்து நம்மிலே அன்பு கூர்ந்து தம்மை தாமே நமக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். And therefore the blood that he shed when he died is of great worth. මේ නිසා ජීවිතය පූජා කළ විටදී යේසුස් වහන්සේ සැලූ රුධිරය අති මහත් වටිනාකමකින් යුතු
මහා අනාර්ග රුධිරයයි. இவ்வண்ணமாய் நமக்காக பலியாக இயேசுவின் இரத்தமானது அது மிகவும் விலை மதிப்புடையதாய் இருக்கிறது. This blood of Jesus is precious. මේ යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය ඊට අනාර්ගය. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் விலையேற பெற்றதாய் இருக்கிறது. Make sure that you understand the worth of the blood of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරේ වටිනාකම ඔබ මනවින් අවබෝධ කරගත්තේ දැයි සහතික කරගත යුතුයි. இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தின் அந்த விலை மதிப்பை நீ விளங்கிக் கொள்ளுகிறாயா என்பதை அறிந்து கொள். That blood is not like my blood or like your blood. ඒ රුධිරය මගේ ලේ ඔබගේ ලේ මෙන් නොවේ. அந்த இரத்தமானது உனது இரத்தத்தை போலவோ அல்லது என்னுடைய இரத்தத்தை போலவோ அல்ல. My blood cannot give deliverance to you from anything. කිසිම දෙයකට මාගේ ලයට ඔබට මිදීම දිය නොහැකිය. எனது இரத்தத்தினூடாக உனக்கு எந்த காரியத்திலும் விடுதலை கொடுக்க முடியாது. My blood cannot take away one of your sins. ඔබගේ පාප වලින් එකක්වත් මගේ ලයට ඉවත් කළ නොහැකිය. உனது பாவங்களிலே ஒன்றையேனும் என்னுடைய இரத்தத்தினாலே அகற்ற முடியாது. But the blood of Jesus Christ can deliver you from every bondage. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය හැම වහල් භාවයකින්ම ඔබ මුදා ගැනීමට සමත් වේ. ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமானது உன்னை எல்லா அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்க வல்லது. The blood of Jesus Christ can wash away all of your sins. ඔබගේ සියලු පාප සෝදා හැරීමට යේසුස් වහන්සේගේ ලේ තුල ජීවය බලය අන්තර්ගත වේ. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமானது உன்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் கழுவி சுத்திகரிப்பதற்கு வல்லமையுடையதாக இருக்கிறது. We read in 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 that we have been redeemed by the precious blood of Christ the Lamb of God. පළවෙනි පේතුරුස් පළවෙනි පරිච්ඡේද 18 සහ 19 වන පදවල යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනර්ග ලෙයින් අප මුදල් ලැබ සිටින බව ඊ සඳහන් වී තිබේ. முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 18 19 வசனங்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டோம் என்று வாசிக்கிறோம். For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. මක්නිසාද නුඹලාගේ පියවරුන්ගෙන් ලැබූ නුඹලාගේ නිෂ්ඵල හැසිරීමෙන් නුඹලා මුදනු ලැබුවේ රන් රිදී වැනි වූ දිරා යන දේවල් කර්ණ කොටගෙන නොව කැලලක්වත් පළුද්දක්වත් නැති බැටළු පැටවකුගේ ලේ වැනි වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනර්ග ලේ කර්ණ කොටගෙන බව නුඹලා දන්නෝය. உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்தையினின்று அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. When someone fell into debt, sometimes he sold himself to someone to pay off the debt. ණය තුරුස්වලට වහල් වූ කෙනෙක් තමන්ගේ ණය බේරා ගැනීම සඳහා තවත් කෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය විකුණා දැමුවේය. கடனிலே அகப்பட்டவர்கள் அந்த கடலிலிருந்து வெளியிலே வரும்படிக்காக தன்னுடைய ஜீவியத்தை இன்னும் ஒருவருக்கு விற்று போடுகிறார். If that person had a brother who had money, the brother could buy that person out of debt. ඒ විශාල ධනස්කන්ධයක් තිබෙන ධනවත් සහෝදරයෙකුට සිටියා නම් ඒ සහෝදරයාට ඒ ණය තුරුස් තිබෙන පුද්ගලයා ඒ ණයවලින් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවා ඔහු මිලදී ගත හැකිය. அந்த கடன்பட்ட சகோதரனுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யமான சகோதரன் இருப்பானாக இருந்தால் அவனை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடியவனாய் இருப்பான். But we all fell into bondage to sin and to Satan. අප සෑම පාපෙටද සාතාන්ටද වහල් වයවලුන් බවට පත් වුණා. ஆனால் நாங்கள் யாவரும் பாவத்திற்கும் சாத்தானுக்கும் அடிமைகளாகி விட்டோம். All the money in the world cannot set you free from sin or from the devil. මේ ලෝකයේ තිබෙන සියලු මුදල් ධනය එකතු කර ගත්තත් ඔබ පාපයෙන් සහ சாத்தான்ගේ වහල් භාවයෙන් මුදා ගැනීමට නොහැකි වේ. இந்த உலகத்தின் எல்லா செல்வங்களையும் ஒன்று சேர்த்தாலும் உன்னை சாத்தானுடைய பாவத்தினுடைய கரத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்ள முடியாது. And the Bible very clearly says no man can redeem his brother from sin or death by money. පාපයෙන් හෝ මරණයෙන් තමාගේ සහෝදරයා මුදා ගැනීමට කිසිම කෙනෙකුට මුදල් වලින්වත් නොහැකියයි தேவ வசனே சந்தஹன் வி திபே. தேவனுடைய வசனமானது எந்த ஒரு சகோதரனாலும் தன்னுடைய இன்னொருவருடைய பாவத்தில் இருந்தோ அல்லது தன்னுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருந்தோ பணத்தை கொடுத்து மீட்டுக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறது. But Jesus Christ purchased you with his own blood. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ
තමන්ගේ රුධිරයෙන් ඔබ මිලදී ගෙන තිබෙනවා. ஆனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சொந்த விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே உன்னை விலைக்கிரயமாய் கொண்டிருக்கிறார். And he set you free by the power of his blood. තමන්ගේ රුධිරයේ බලයෙන් ඔබ නිදහස් කර තිබෙනවා. அவருடைய இரத்தத்தின் வல்லமையினால் உன்னை அவர் மீட்டிருக்கிறார். Tonight you are delivered by the power of the blood of Jesus. අද රාත්‍රියේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලයෙන් ඔබ මුදනු ලබන්නේ. இன்று இரவிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் வல்லமையினாலே கர்த்தர் உன்னை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். What is it that has bound you? ඔබ අද බැඳ තබා තිබෙන්නේ කුමක්ද? இன்று நீ எதிலே அகப்பட்டிருக்கிறாய்? Tonight Jesus Christ sets you free by the power of his blood. අද රාත්‍රියේ යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ලේවල බලයෙන් ඔබ මුදාගෙන තිබෙනවා. இன்று இரவிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய இரத்தத்தின் வல்லமையினாலே உன்னை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். Now a second aspect of that is this. දැන් එයි දෙවන අංශය වන්නේ මෙයයි. அதிலே இரண்டாவது அம்சம் இதுவாக இருக்கிறது. Because he redeemed you, you belong to him. උන්වහන්සේ ඔබ මුදාගෙන තිබෙන නිසා ඔබ උන්වහන්සේ සතුය. அவர் உன்னை மீட்டுக் கொண்டபடினால் நீ அவருக்கு சொந்தமாய் இருக்கிறாய். And now you should give your entire life to Christ. දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම බාර දීමට ඔබ නායක ඇති වී සිටිනවා. இப்பொழுது உன்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்க நீ கடனாளியாய் இருக்கிறாய். Your body is a temple of the Holy Ghost. ඔබගේ ශරීරය සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. உனது சரீரமானது தேவனுடைய பரிசுத்தாவினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது. Your body does not belong to you. ඔබගේ සිරුර ඔබ සතු යමක් නොවේ. உன் சரீரம் உனக்கு சொந்தமானது அல்ல. Your life does not belong to you. ඔබගේ ජීවිතය ඔබට අයිති නැත. உனது ஜீவியம் உனக்கு சொந்தமானது அல்ல. When God baptized me with the Holy Spirit, උන්වහන්සේ මා සුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම කළ අවස්ථාවේ தேவன் என்னை பரிசுத்தாவினாலே அபிஷேகம் பண்ணின பொழுது God spoke to me මට කතා කළසේ. கர்த்தர் என்னோடு பேசினார். and he said, you were dead in sin. ඔබ පාපයේ මැරී සිටියා. நீ பாவத்தில் மரித்திருக்கிறாய். I gave you life. මම ඔබට ජීවනය දුන්නේ. என் ஜீவனை உனக்காக கொடுத்தேன். Your life belongs to me. ඔබගේ ජීවිතය මට අයත් වේ. உன்னுடைய ஜீவியம் எனக்கு சொந்தம். And the purpose of your life is to bring other people to me. ඔබගේ ජීවිතයේ අරමුණ නම් අන් අය මා වෙතට කැඳවා ගැනීම. உனது ஜீவியத்திலே என்னுடைய நோக்கம் மற்றவர்களை நீ என்னண்டை கொண்டு வர வேண்டும். That moment the Lord called me as an ambassador for Christ. ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තානාපතික වශයෙන් උන්වහන්සේ මා කැඳවා ගත්තා. அந்த நேரத்திலே கிறிஸ்து என்னை தன்னுடைய ஸ்தானாதிபதியாய் அழைத்தார். Maybe tonight you understand that your life does not belong to you, it belongs to Christ. ඇතැම් විට අද රාත්‍රියේ ඔබගේ ජීවිතය ඔබ සතු එකක් නොවන බවත් ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සතු එකක් බවත් ඔබ අවබෝධ කර இந்த ගන්නවා. இரவிலே உனது ஜீவியமானது உனக்கு சொந்தமானது அல்ல என்றும் அது கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானது என்றதை நீ விளங்கிக் கொள்வாயாக. And you are to be his possession. ඔබ උන්වහන්සේ සතු සම්පතක් විය යුතුයි. நீ கர்த்தருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சம்பத்தாய் இருக்க வேண்டும். And your body has been given to you to do the will of God. දේව කැමැත්ත කිරීම සඳහා ඔබට ඒ ශරීරය දෙනු ලැබේ. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படி கர்த்தர் உனக்கு இந்த சரீரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். His blood is precious. උන්වහන්සේගේ රුධිරය අනර්ගය. அவருடைய இரத்தமானது விலையேற பெற்றதாய் இருக்கிறது. The day the Lord baptized me with the Holy Spirit and I began to speak with other tongues, උන්වහන්සේ මා ශුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම කළ අවස්ථාවේදී අන් භාෂාවලින් කතා කළ විටදී தேவன் என்னை பரிசுத்தாவினாலே அபிஷேகித்த பொழுது அந்நிய பாஷைகளை பேச ஆரம்பித்தேன். just before that, moments before that, ඊට මොහොතකට පෙර அதற்கு கொஞ்சம் கணத்துக்கு முன்பதாக the Lord showed me how much he loved me, how he had forgiven all my sins. මට කොයිතරම් ප්‍රේම කළසේක්ද මගේ පාප කමා කළ ආකාරය මේ සියල්ලම සීගන්වන්නට වූවා. இவ்வளவுக்கு அதிகமாய் தேவன் என்னை நேசித்தார் என்றும் என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் எவ்வண்ணம் மன்னித்தார் என்றும் காண்பித்தார். Although I had nailed him to the cross with my sins, he loved me, he died for me, and he forgave me. මගේ පාප නිසා උන්වහන්සේ කුරුසියේ තබා මමම උන්වහන්සේ අනගසා තිබුණද උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් කුරුසිපත් වූ බැවින් මා උන්වහන්සේ මගේ පව් කමා කොට අනුකම්පා කොට උන්වහන්සේ මට කමාව දුන්සේක. எனது பாவங்களினால் அவரை நான் சிலுவையில் அறைந்திருந்தேன், ஆனால் அவர் எனக்கு அதை மன்னித்து என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்தார். Showed me he had taken me out of hell and he was taking me to heaven. එම නිසා නිරයෙන් මා මුදා ස්වර්ගය වෙත උසුලාගෙන ගියසේ. இவ்வண்ணமாய் நரகத்திலிருந்து என்னை வெளியிலே தூக்கி எடுத்து பரலோகத்துக்கு எடுத்து I சென்றார். said, thank you, Lord. මා කීවේ ස්වාමිනී ස්තුතියි යනුවෙන්. அப்பொழுது நான் நன்றி ஆண்டவரே என்று கூறினேன். And when I said, thank you, Lord, God baptized me with the Holy Spirit, I began to speak in other tongues. ස්තුති වේවා ස්වාමිනිය කිරදී උන්වහන්සේ මා ශුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම කළ අතර අන් භාෂාවලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. நன்றி ஆண்டவரே என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையின் மாத்திரத்திலே தானே தேவன் என்னை அபிஷேகத்தினால் நிறைத்தார். அந்நிய பாஷைகளை பேசத் தொடங்கினேன். And the Lord told me my life belonged to him. උන්වහන්සේ මට කීවේ මගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ සතු එකක් වන බවයි. எனது ஜீவியம் அவருக்கே சொந்தம் என்று சொன்னார்.
From that moment, I have only given my life to live for Jesus. එවක් පටන් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වීම සඳහා මගේ ජීවිතය උන්වහන්සේට බාර කර ඇත්තේ. அந்த கணப்பொழுதிலிருந்து தானே நான் இயேசுவுக்காக வாழும்படி என் ஜீவியத்தை அவருக்கு கொடுத்தேன். The blood of Jesus is precious because through that blood our sins are all forgiven. යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය තුලින් අපගේ පව් කමා කරනු ලබන්නේය. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் விலையேற பெற்றது. ஏனென்றால் அவருடைய இரத்தத்தினால் நம்முடைய பாவங்களை கழுவி இருக்கிறார். God forgives our sins and God forgets our sins. උන්වහන්සේ අපගේ පව් කමා කරනසේක අපගේ පව් අමතක කරනසේක. தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்தது மாத்திரமல்ல, அவற்றை மறந்திருக்கிறார். The word of God tells us God takes our sins and casts them behind his back. අපගේ පව් රැගෙන උන්වහන්සේ පිටුපස්ස එල්ල බව දේවචනයේ කියා තිබෙනවා. தேவனுடைய வசனமானது அவர் நம்முடைய பாவங்களை எடுத்து தன்னுடைய முதுகுக்கு பின்னால் போட்டு விட்டார் என்று சொல்லுகிறது. That is very interesting. මේ ඊට විශේෂ දෙයකි. இது மிகவும் ஒரு விசேஷமான காரியமாக இருக்கிறது. Because the word of God also tells us that we have taken his law and cast that behind our back. අප උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව රැගෙන පිටුපසට හිලා තිබෙන බව දේවචනයේ කියා තිබෙනවා. தேவனுடைய வசனமானது அவருடைய பிரமாணத்தை நமது முதுகுக்கு பின்னால் போட்டு விட்டோம் என்று சொல்லுகிறது. We told God in some way or another, I don't want to live for you. එක් ආකාරයකින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අපි කිව්වේ ස්වාමිනී මට වෙනි මෙසේ ජීවත් වෙන්න කැමති නැහැ යනුවෙනි. ஏதோ ஒரு காரியத்திலே சொன்னோம், ஆண்டவரை இவ்வண்ணமாய் எனக்கு ஜீவிக்க விருப்பமில்லை. I don't want to do what you say. ඔබ කියන දේ කරන්නට මගේ කැමැත්තක් නොමැත. நீங்கள் சொல்லுவதை செய்வது என்னுடைய வாஞ்சை அல்ல. I don't want to obey you. ඔබට කීකරු වෙන්න මගේ කැමැත්තක් නොමැත. உமக்கு நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன். I want to do what I want to do. මා කරන්න කැමති වන්නේ මා කරන්න කැමති වෙන දේ පමණකි. நான் எதை செய்ய வாஞ்சிக்கிறேனோ அதையே செய்வேன். I want to live for myself. මා වෙනුවෙන්ම ජීවත් වීම මාගේ අභිලාෂයයි. எனக்காகவே நான் ஜீவிக்க வேண்டும். Tonight, if you are like that, the Lord is here to lay his hand upon you. අද රාත්‍රියේ එබඳු තත්වයක සිටින්නේ නම් ඔබ පිට අත තබන්නට උන්වහන්සේ සූදානම්. இந்த இரவிலே நீ அவனமான ஒரு நிலவரத்தில் இருப்பாயாக இருந்தால் உன்னை தொடுவதற்கு அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். So turn your life around and give your life to Christ. ඔබගේ ජීවිතය හරවා ගන්න. ජීවිතය යේසුස් වහන්සේට බාර කරන්න. உன்னுடைய ஜீவியத்தை முழுவதுமாய் திருப்பிக்கொள். அதை இயேசுவின் கரத்திலே ஒப்புக்கொடு. Although we cast his law behind our back, he casts our sins behind his back. අපි උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව රැගෙන අප පිටුපසට හෙළු නමුත් උන්වහන්සේ අපගේ පාප රැගෙන තමන් පිටුපසට දමනසේක. தேவனுடைய பிரமாணங்களை எடுத்து நம்முடைய முதுகுக்கு பின்னால் நாங்கள் எறிந்து விட்டோம். ஆனால் நமது தேவனோ நமது பாவங்களை தன்னுடைய முதுகுக்கு பின்னால் போட்டு விட்டார். As far as east is from the west, so far he has removed our transgressions from us. නැගෙනහිර බස්නාහිර වෙතින් කොයි තරම් ඈත්ව තිබෙන්නේද? ඒ අයුරින්ම අපගේ පාප කර්ම උන්වහන්සේ ඈතට විසිකර ඈත් කොට තිබෙනවා. கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு தூரமாக தேவன் நம்முடைய பாவங்களை எறிந்து போட்டார். Yes, all of our sins are forgiven through the blood of Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය තුලින් අපගේ සියලු පාප කමා කරනු ලැබේ. ஆம், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவும் கழுவப்பட்டிருக்கிறது. All your sins are forgiven. ඔබගේ සියලු පාප කමා කරනු ලැබේ. உனது எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது. I know a dear brother, ප්‍රිය සොයුරු அன்பான சகோதரரே, and he tells me every time he sees me, his heart is filled with the love of God. මම දන්නවා එක්තරා සහෝදරයෙකුව ඔව් නිතරම මට පවසනවා ඔහුගේ හදවත දේව ප්‍රේමයෙන් උතුර යන බව මා දකින හැම අවස්ථාවකදී ඔය එසේ පවසයි. ஒரு சகோதரன் எனக்கு தெரியும். என்னை காண்கிறதான எப்பொழுதும் அவர் சொல்லுவதான காரியம், என் இருதயம் தேவ அன்பினால் நிறைகிறது. And you know why? හේතුව කුමක්ද? ஏன் தெரியுமா? He said when he was living in the world without the knowledge of Christ, මේ ලෝකේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන දැනුමකින් තොරව ජීවත් වුණු වකවානුවේදී இந்த உலகத்திலே கிறிஸ்துவின் அறிவில்லாமல் அவன் ஜீவித்த கால பகுதியிலே he was a businessman. ඔහු ව්‍යාපාරිකයෙක්. அவன் ஒரு பெரிய வியாபாரி. And one day a man cheated him and he lost all his money, lost everything he had. දිනක් කෙනෙක් ඔහු රවටා ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔහු සතු සියල්ලද මුදල්ද ධනයද වස්තුද අහිමි වී ගියේය. ஒரு நாள் ஒருவன் அவனை ஏமாற்றி விட்டான். அவனுக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் இழந்து போனான். And he told me that man looks exactly like you. මට ඔබ දකින විට මතක් වෙන ඒ තැනැත්තා හරියටම ඔබ වගේ. அவன் சொன்னதன காரியம் அந்த அந்த மனிதனை நினைக்கிற பொழுது உம்மை போலதான் என்று சொன்னான். And he had a great deal of animosity in his heart toward that man. ඔහුගේ හිත තුළ ඒ පුද්ගලයා ගැන තමන් රැවටු පුද්ගලයා කෙරෙහි දැඩි වෛරයක් දහමු විය. அந்த மனிதன் மேலே, என்னை ஏமாற்றினவன் மேலே எனக்கு பெரிதொரு வைராக்கியம் இருக்கிறது. But one day he went to a church.
දවසක් ඔහු දේවස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ට විය. ஆனால் ஒரு நாள் சபைக்கு போன பொழுது and he sat down in the church. ඒ දේවස්ථානය තුල හිඳගෙන සිටියේදී அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பொழுது And the church was empty. ඒ සභාව හිස්ව තිබුණා. அந்த சபை வெறுமையாய் இருந்தது. And he said, "Oh God, forgive my sins." ඔව් කීවේ දෙවියනේ මගේ සියලු පාප කමා කළ මැනව. அவன் சொன்னான், ஆண்டவரே என் பாவங்களை மன்னியும். And he heard a voice that told him, "Your sins are forgiven." ඔහුට හඬක් ඇසුණා ඔබගේ සියලු පව් කමා කරන ලදී යන. அப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது, உன் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது. And he looked around to see who it was, but nobody was there. වටපිට බැලුවා මේ කවුද මේ කතා කරන්නේ? පෙනෙන තෙක්මානේ කිසිවෙක් නොමැත. யார் என்னோடு பேசுகிறது என்று சூழ பார்த்தான், யாருமே இல்லை. So he prayed again. He closed his eyes and prayed, "Oh God, forgive my sins." නැවතත් දැස් පියාගෙන යාඥා කරමින් කියා සිටියේ දෙවියනේ මගේ පාප කමා කළ මැනව යනුවෙනි. மறுபடியுமாய் தங்கள் கண்களை மூடி, தேவனே என் பாவங்களை மன்னியும் என்று கேட்டான். And he heard a voice which said, "Your sins are forgiven." හඬ නැවතත් සවනත වැකුණි ඔබගේ පව් කමා කරන ලදී. மறுபடியுமாய் சத்தம் கேட்டது, உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. And he looked around, but nobody was there. වටපිට බැලුවා කිසිවෙකු පෙනෙන්නට නොමැත. சூழ பார்த்தான், யாருமே தெரியவில்லை. So he closed his eyes a third time. He said, "Oh God, forgive my sins." තුන්වන වරට දැස් පියාගෙන කියා පියාවේද ඒ තෙහිමයි දෙවියනේ මගේ පව් කමා කළ මැනව යනුවෙනි. மூன்றாவது முறையாகவும் தன் கண்களை மூடி, தேவனே என் பாவங்களை மன்னியும் என்று கேட்டான். And he said this time he heard the voice say, "I told you already, your sins are forgiven." මෙවරත් ඔහුට හඬ ඇසුනේ මෙන්න මේ ආකාරයටයි මම ඔබට කීවා නොවේද ඔබගේ පව් කමා කරනු ලැබූ බව. இப்பொழுது அவனுக்கு கிடைத்ததான செய்தியானது, நான் உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து விட்டேன் என்று ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா. From that day his life changed. ඒ නිමේෂයේදී ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් විය. அந்த நாளிலே அவன் ஜீவியம் மாறினது. And he forgave the man that ruined his life financially. තමන්ගේ ජීවිතය ආර්ථික වශයෙන් පරිහානියට පත් කළ ඒ සතුරාට මොව් නොමසුරුව කමාව දානය කෙලේය. தனது பணத்திற்கு வஞ்சகம் செய்து தன்னை ஏமாற்றினதான அந்த சத்ருவை அன்றிலிருந்து நேசித்தான். And he said, when he met me, I looked exactly like that man. His heart was full of the love of God because he realized how much God had forgiven him. මා දුටු විටදී ඔව් කිව්වේ ඔබ හරියට මේ තැනැත්ත වගේමයි. ඒ නිසා මට ඒ පුද්ගලයා මතක් වෙනවා මගේ හදවත දේව ප්‍රේමයෙන් පිරී ඉතිරියයි. උන්වහන්සේ මගේ පාප කමා කළ ආකාරය සිහි කරද්දී என்னை பார்த்த பொழுது அந்த மனிதனை பார்க்கிறதை போலதான் இருக்கிறது. என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் ஆண்டவராக இயேசு மன்னித்தார். என் இருதயம் அன்பினாலே நிறைந்து வழிகிறது என்று கூறினார். We used to have a prison ministry in Chicago. චිකාගෝහි සිරගෙයි සේවයේදී සිටින අතර சிக்காகோவிலே சிறைச்சாலை ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது And a certain sister made a way for us to enter into that prison. එක්තරා සහෝදරියක් ප්‍රථමයෙන්ම එම සිර කුටියට ඇතුළු වීමට අවසර ලබා ගත්තාය. அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே முதலாவது ஒரு சகோதரிக்கு போவதற்கு அனுமதி கிடைத்தது. And she had begun a prison ministry there in that prison many years before. වසර ගණනාවකට පෙර ඇය ඒ හිරගෙයි සේවය ආරම්භ කර තිබුණා. எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பதாக அந்த சிறைச்சாலை ஊழியத்தை அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள். When she was a young woman, she was married to a Pentecostal pastor. තරුණ කාන්තාවක් ඇය පෙන්තකොස්ත පාස්ටර් කෙනෙකු විවාහ කරගෙන තිබුණා. அவர்கள் ஒரு வாலிப சகோதரியாக பெந்தேகோஸ்தே பாஸ்டர் ஒருவரை விவாகமாக இருந்தார்கள். And when her husband was 27 years old, he was robbed on the street and he was killed. ඔහුගේ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා වයස අවුරුදු 27ක්ව සිටිය විටදී සොරුන්ට හසු වී පහර දෙනු ලැබ අවසානයේදී මරා දමන ලදී. அவருடைய புருஷன் 27வது வயதாக இருந்த பொழுது கள்ளர்களுடைய கரத்தில் அகப்பட்டு அவனை அவர் கொன்று போட்டார்கள். And the police apprehended the two thieves and murderers and put them in the prison. සතුරන් දෙදෙනා මිනිමරුවන් දෙදෙනා පොලිසියට හසු වී සිරගෙයි හෙළුන් ලැබුවා. அந்த கொலையை நடப்பித்ததான 2 கொலைகாரரை போலீஸ்காரர் பிடித்து சிறையில் அடைத்தார்கள். And this dear sister went to visit them in the prison. අන්‍ය අවස්ථාවේදී මේ සහෝදරිය සිර කුටියේදී මේ දෙදෙනාට හමු වීමට ගියා. அப்பொழுது இந்த சகோதரி அந்த சிறைச்சாலையில் இருந்தவளை பார்க்க சென்றார்கள். And she said, "You killed my husband." ඇය ඒ මිනිමරුවන් දෙදෙනා අමතමින් කීවා ඔබ දෙදෙනා නොවේද මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඝාතනය කළේ. அவர்களை பார்த்து சொன்னது, நீங்கள் என் புருஷனை கொன்றீர்கள். But Christ has forgiven me for all my sins. නමුදු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගේ සියලු පාප කමා කොට ඇත. ஆனால் கிறிஸ்து என் எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்திருக்கிறார். Therefore I forgive you for all your sins. එබැවින් ඔබගේ පාප නිසා මම
ද ඔබට කමාව දානය කරමි. ஆகவே நானும் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கிறேன். And she started going into that prison daily, weekly, giving food to the prisoners, sharing the word of God with the prisoners. දිනපතා සතිපතා වරින් වර ඒ සිර කුටියට ගොස් ඒ සිර ගෙදරට ගොස් ඒ බන්ධනාගාරයේ සිටිය හැමදෙනා හමු විය උන්ට ආහාර පාන උන්ට බෙදා දෙමින් දේව වචනය සහ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරමින් පසු වූවාය. அனுதினமும் அவர்கள் அந்த சிறைச்சாலைக்கு சென்று அவர்களுக்கு ஆகாரத்தையும் அவர்களை விசாரித்தது மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வசனத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். Only the blood of Jesus can help somebody to do that. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිර ප්‍රේමය තිබුණ කෙනෙකුට පමණයි එවන් යමක් කළ හැකි වන්නේ. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு இருக்கிறவர்கள் மாத்திரம் இவ்வண்ணமாய் செய்ய முடியும். Tonight the Lord says, though your sins be as scarlet, they shall be white as the wool. ඔබගේ පාප රාක්ෂාවෙන් රතුව තිබුණත් ඒවා ලොම්ෙන් සුදු වන්නේ යයි දේව වචනේ කියා තිබෙනවා. உங்கள் பாவங்கள் செக்கச் சிவேர் என்றிருந்தாலும் அது பஞ்சை போல் வெண்மையாகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Though your sins be like crimson, they shall be white as snow. ඔබගේ පාප රතු පාටට තිබුණත් ඒවා හිමෙන් සුදු වන්නේය. உங்கள் பாவங்கள் சிவப்பாக இருந்தாலும் அது உறைந்த மலையை போல் வெண்மையாகும். The blood of Jesus can wash away every stain of sin from your life. ඔබගේ ජීවිතේ හැම පාප කහටක්ම සෝදා මකහැරීමට යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයට බලය තිබේ. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமானது உனது வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாவ கரைகளை கழுவி சுத்திகரிக்க கூடியது. The blood of Jesus can cleanse your very conscience from the memory of sin. පාපේ මතකයෙන් පවා ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය පිරිසිදු කිරීමට යේසුස් වහන්සේගේ නාම ලේට බය තිබේ. உன் எண்ணத்தில் இருக்கிற நினைவுகளின் பாவத்தின் நினைவுகளையும் கூட கழுவி சுத்திகரிப்பதற்கு இயேசுவின் இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு. People live with mental illness because the memory of their terrible sins. සමහරුන් අද මානසික රෝගී තත්වයකින් පසුවන්නේ තමුන්ගේ භයානක පාපයන් පිළිබඳව මතක සටහන් හෘද සාක්ෂිය රැඳී තිබෙන බැවිනි. இன்று அநேகர் மனநோயாளிகளாய் மாறி இருக்கிறார்கள். காரணம் அவருடைய மனதிலே இருக்கிற பாவத்தின் நிமித்தமாக. But the blood of Jesus can take away the memory of your sin. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ ලයට ඔබගේ පාපේ මතක සටහන් ඉවත් කරන්නට මකා දමනට බලය ඇත. ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்திலே உன் மனதில் உள்ள பாவங்களை கழுவுவதற்கு வல்லமை உண்டு. My first pastor was a murderer. මාගේ පළවෙනි පාස්ටර්තුමා පෙරදී මිනිමරුවෙකි. என்னுடைய முதலாவது பாஸ்டர் அவர் முதலாவது கொலைகாரனாய் இருந்தார். He and his friend, they murdered a man. ඔහුගේ He and his friend. අවුසාවුගේ මිතුරා එකතුව කෙනෙකුව මරා දමා තිබුණා. அவரும் அவருடைய சிநேகிதனும் சேர்ந்து ஒருவனை கொன்று போட்டார்கள். They were in gangs. ඔවුන් කල්ලියක්ව සිටියා. அவர்கள் ஒரு கூட்டமாய் இருந்தார்கள். In New York. නිව්යෝක් නගරේ. நியூயார்க்கில் இருந்தார்கள். Well, he went to prison. ඔහු සිරගත කරනු ලැබුවා. சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள். Well, he also was a heroin addict. ඔහු He was addicted to ඔහු heroin. මත් දව්‍යයට වහල් වී සිටියා. அவர் போதை வஸ்துக்கு அடிமையானார். After he came out of prison, he decided to end his life. සිර කුටියෙන් නිදහස්ව පැමිණි පසුව ඔහුගේ එකම තීරණයයි තිබුණේ නම් ජීවිතය නසා ගැනීමට. சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே வந்தவுடனே தன்னுடைய ஜீவியத்தை அழித்து போட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். He went up on the top of a building in New York. නිව්යෝර්කී උසව ගොඩනැගිල්ලට නැග ගියා. நியூயார்க் நகரிலே உயரமான ஒரு கட்டிடத்திலே ஏறி And he deliberately took an overdose of heroin. ඊට පසුව දැඩි ඖෂධ වර්ගයක් එන්නත් කරගත්තා ඔහුගේ සිහිය විකල් කර ගැනීමට. அதற்கு முன்பதாக தன்னை அழித்துக் கொள்ளும்படிக்கு ஹெரோயினை தன்னுடைய சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். And he died. ඔහු එසේ හෙරොයින් එන්නත් කරගෙන ජීවිතෙන් නසා ගත්තා. ஜீவியத்தை அழித்துக் கொண்டார். He was found 1.5 miles away inside a locked building. වසා තිබුණු ගොඩනැගිල්ල අගුල් දමා තිබුණු ගොඩනැගිල්ල තුළ සතපු එකමාරක් පමණ දුරක ස්ථානයක වූ නැසී ගොස් තිබුණා. ஒரு அடைக்கப்பட்ட வீட்டிலே விழுந்து மரித்து ஒரு 1.5 வாரங்களாக அவனமாய் கிடந்தார். Upstairs on the next floor there was a Pentecostal church having a meeting. එම ගොඩනැගිල්ලේ උඩු මහලේ பெந்தகோஸ்த கண்டாயமක් மகிන් රැස්වීමක් පවත්වාගෙන යමින් තිබුණා. அந்த வீட்டின் மேல் மாடியிலே பெந்தகோஸ்தினர் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி வந்தார்கள். When they came down after the service, they found this dead man lying on the floor inside the door which was locked. රැස්වීම නිම වී ඒ පහළ මහලට බැස පැමිණ විටදී උන් දුටුවේ
මේ අගුල් දමා තිබුණු කාමරය තුල යම් කිසි කෙනෙක් මැරී සිටිය බවකි. அந்த கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு அவர்கள் வந்த பொழுது இந்த பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே ஒருவர் செத்து கிடப்பதாய் கண்டார்கள். Nobody knows how he got there. ඔව් එතනට ගියේ කෙසේදයි කිසිම කෙනෙක් දැන සිටියේ නැත. அந்த இடத்திலே அவர் எப்படி சென்றார் என்பதை யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை. They carried him up to the church. ඔව් උසුලාගෙන ගියා තමුන්ගේ දේවස්ථානය වෙත. தங்களுடைய சபைக்கு அவரை தூக்கி சென்றார்கள். They did everything and they determined he was dead. කල හැකි සියල්ල කරන තැත් කළා. ඔව් ජීවිතක්ෂයට පත්වී සිටි බව නිගමනය කළා. செய்யதை எல்லாவற்றையும் செய்து பார்த்தார்கள். அவர் மரித்து போயிருப்பதை கண்டார்கள். Then they decided to pray for him. අන්තිමේදී වුන් තීරණය කළේ මහු වෙනුවෙන් යාඥාවන් කිරීමටයි. கடைசியாக இவருக்காக ஜெபிக்க தீர்மானித்தார்கள். When they prayed for him, he opened his eyes. යාඥා කළ විට ඔහු ඇස් හැරියේ. ஜெபித்த பொழுது கண்களை திறந்தார். He sat up. නැගිට වාඩි වුණේ. எழுந்து உட்கார்ந்தார். He saw a man clothed in bright white garments standing in front of the church. සුදු වතින් සැරසුණු පුද්ගලෙක් ඒ දේවස්ථාන ඉදිරිපිට සිටගෙන සිටිනු දුටුවේය. வெண்வஸ்திரம் தரித்த ஒரு நபர் அவருக்கு முன்பதாக நின்று கொண்டிருக்கிறதை கண்டார். That man was Jesus. ඒ යේසුස්. அவர் இயேசு. He went up and fell down before him. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දනනමා වැටුණේය. அவருக்கு முன்பதாக முழங்காலில் He விழுந்தார். was delivered from heroin addiction immediately. ඒ මොහොතේදී හැම වහල් භාවයකින් සහ හෙරොයින් වලට වහල් වී සිටිය ඒ තත්ත්වෙන් දෝ නිදහස ලබා ගත්තා. அந்த கணப்பொழுதிலே அந்த போதைவஸ்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றான். God forgave all his sins. උන්වහන්සේ ඔහුගේ සියලු පාප කමා කළසේක. தேவன் அவனுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்தார். The Lord filled him with the Holy Ghost. ශුද්ධාත්මයෙන් ඔහු බෞතිස්ම කළසේක. பரிசுத்த ஆவியினால் தேவன் அவனை நிரப்பினார். He became a servant of God. දේව සේවකයෙකු බවට පත්විය. அவர் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனாய் மாறினார். Yes, God can forgive the worst kind of sin. භයානකම පාපයට වුවද කමාව දීමට උන්වහන්සේ කරුණාවන්ත වනසේක. எந்த ஒரு படு பாவியையும் கூட தேவனால் மன்னிக்க கூடியவராயிருக்கிறார். கிருபை வெறுத்தவர். The blood of Jesus is very, very, very precious. යේසුස් වහන්සේගේ ලය ඉතාමත්ම අනර්ගයි. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமானது மிகவும் 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 விலையேறப்பெற்றது. Remember how precious that blood is. එම රුධිරය කොයිතරම් වටිනවාද අනර්ගද යන්න මතකයේ තබා ගන්න. அந்த இரத்தமானது எவ்வளவு விலை மதிப்புடையது என்பதை மனதிலே கொள்ளுங்கள். Live your life with the knowledge that Jesus Christ died and shed his precious blood for me. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කරමින් ලේ වැගිරෙව්වා යන ඒ අවබෝධයේ සිටුවිල්ල සමග ජීවත් වෙන්න. இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக மரித்து தன்னுடைய இரத்தம் யாவற்றையும் சிந்தினார் என்றதான அந்த அறிவை பெற்றுக்கொள்ளுவாயாக. How can I grieve God? එසේනම් තව දුරටත් මා දෙවියන් වහන්සේට දුක් දෙන්නේ කෙසේද? அப்படி என்றால் எவனமாய் நான் தேவனை துக்கப்படுத்த முடியும்? How can I sin against the God who loved me in such a way? මේ ආකාරයෙන් මට ප්‍රේමය දැක්වූ දෙවි කෙනෙකුට මා ද්‍රෝහිකම් කරන්නේ කෙසේද? දුක් කරන්නේ කෙසේද? இவ்வளவுக்கு அதிகமாய் என்னை நேசிக்கிற தேவனுக்கு விரோதமாய் நான் எவனமாய் பாவம் செய்வது? How can I live for myself? මා වෙනුවෙන් මා ජීවත් වන්නේ කෙසේද? எனக்காக நான் ஜீவிப்பது எப்படி? I was dead, lying already in the coffin. මම මිනිපෙට්ටියේ මල කඳක්ව සිටියා. நான் மரித்து பெட்டியிலே மர சரீரமாய் இருந்தேன். But Jesus died and now I am alive. යේසුස් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළ නිසා අද මම ජීවත්ව සිටිමි. இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தபடியால் இன்றும் நான் ஜீவனோடு இருக்கிறேன். I will live my life for Jesus. මගේ ජීවිතයේ ඉදිරි කාලය ජේසුස් වහන්සේ උදෙසාම ගත කරන්නෙමි. என் ஜீவியத்தின் மிகுதி பகுதியிலே நான் இயேசுவுக்காக வாழுவேன். Now you can say with the apostle Paul, දැන් සුදවර ප්‍රේරිත වූ පවුල් සමග ඔබටත් කියන්න පුළුවන්. இப்பொழுது பரிசுத்த பவுலோடு உங்களுக்கும் சொல்லலாம். I am crucified with Christ. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ඇනගසන ලද්දේමි. நான் கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். Nevertheless I live. නමුත් මම ජීවත් වෙමි. ஆனாலும் ஜீவிக்கிறேன். Yet not I, නමුත් මා නොව ஆனாலும் நான் அல்ல, but Christ liveth in me. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුළ ජීවත් වනසේක. கிறிஸ்துவே எனக்குள் ஜீவிக்கிறார். And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. දැන් මේ මාන්සේ මා ගත කරන ජීවිතය
මා වෙනුවෙන් මාට ප්‍රේම කොට මා වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළ එම තනන් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන වේ. இப்பொழுது இந்த சரீரத்திலே மாம்சமாகிய சரீரத்திலே நான் ஜீவிக்கிறது எனக்காக தன்னுடைய ஜீவனை பலியாக ஒப்புக் கொடுத்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தினாலே. I've given my life to Jesus. මගේ ජීවිතය යේසුස් වහන්සේට බාර දුන්නේමි. என் ஜீவியத்தை இயேசுவுக்கு கொடுத்து விட்டேன். I no longer live. මම තවදුරටත් ජීවත් වන්නේ නැහැ. நான் இனிமேலும் நான் ஜீவிக்கிறதில்லை. Christ lives in me. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුළ ජීවත් වනසේ. கிறிஸ்து எனக்குள் ஜீவிக்கிறார். I've been bought with a price. මම මිලට ගනු ලැබ සිටිමි. நான் கிரியத்திற்கு கொல்லப்பட்டேன். I am not my own. මම මටම අයිති කෙනෙකු නොවේ. நான் எனக்கு சொந்தமானவன் அல்ல. My body is a temple of the Holy Ghost. මාගේ ශරීරය සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. எனது சரீரம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது. The blood of Jesus is precious. යේසුස් වහන්සේගේ ලය අනර්ගය. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் விலையேற பெற்றதாய் இருக்கிறது. The word of God tells us we are justified by his blood. යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය මගින් අප ධර්මිෂ්ඨකම් ලබන බවත් සුද්ධ ලියවිල්ල පවසයි. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நாங்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. That means that sinners can stand before God because of the blood of Jesus and be considered righteous before God. මේන් අදහස් වන්නේ පව්කාරයෙකුට යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටිය හැකි පව්කාරයා මුදනු ලැබුවේ ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබූ කෙනෙකු වශයෙන් අවුට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ ලේ නිසා. ஒரு பாவி இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு நீதிமானாக்கப்பட்டு இவ்வண்ணமாய் தன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்கக்கூடியவனாய் மாறுகிறான். Do you have sins in your life? ඔබගේ ජීවිතේ පාප සම්භවයේද? உனது ஜீவியத்தில் பாவம் இருக்கிறதா? And are you afraid to stand before God? දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සිටීමට ඔබ බිය වන්නේද? தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்க நீ பயப்படுகிறாயா? Jesus died for you. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කළසේක. இயேசு உனக்காக மரித்தார். Jesus took the punishment for your sins. ඔබගේ පාප දඬුවම උන්වහන්සේ තමන් පිට ගත්සේක. உனது பாவத்தின் தண்டனை இயேசு தன்மேலே ஏற்றுக்கொண்டார். And you can stand before God as a person who is righteous. ධර්මිෂ්ඨ අයෙකු ලෙසින් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට වරප්‍රසාද හිමි වේ. இப்பொழுது ஒரு நீதிமானாக நீ தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்க முடியும். Because of the blood of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ ලය නිසා. இயேசு கிறிஸ்துவின் And இரத்தத்தினூடாக you are accepted by God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ විසින් පිළිගනු ලබන්නේය. நீ தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவனாய் இருக்கிறாய். Because he was rejected. උන්වහන්සේ පා කරනු ලැබූසේක. ஏனென்றால் அவர் தள்ளப்பட்டார். Because of your sin. ඔබගේ පාප නිසා உனது பாவத்தின் நிமித்தமாக. The blood of Jesus is precious. යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය අනර්ගයි. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் விலையேற பெற்றது. Now this blood also makes you holy. It sanctifies you. මේ රුධිරය ඔබ පිරිසිදු කරයි, ඔබ පවිත්‍ර කරයි. இந்த இரத்தமானது உன்னை பரிசுத்தமாக்கும், உன்னை தூய்மையாக்கி சுத்திகரிக்கிறதாக இருக்கிறது. Do you want to be holy like God is holy? දෙවියන් වහන්සේ පවිත්‍රව සිටිනාක් මෙන්ම ඔබත් පවිත්‍ර වී සිටීමට කැමති වන්නේද? தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறதை போல நீயும் பரிசுத்தவானாய் இருக்க வாஞ்சிக்கிறாயா? It is the precious blood of Jesus which makes us holy. අප පවිත්‍ර කරනුයේ යේසුස් වහන්සේගේ අනර්ග රුධිරයයි. இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தமே நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறதாக இருக்கிறது. Tonight, let that blood of Jesus make you holy. යේසුස් වහන්සේගේ එම රුධිරය අද ඔබ පවිත්‍ර කළාවේ. இந்த இரவிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் உன்னை பரிசுத்தமாக்கட்டும். And remember, you have been sanctified by that blood. එම රුධිරය මගින් ඔබ පිරිසිදු කරනු ලැබ සිටින බව අමතක නොකරන්න. அந்த இரத்தத்தினாலே நீங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை மறக்க வேண்டாம். The word of God says, holiness becometh thine house, O Lord, forever. ස්වාමිනී සදාකාලටම ශුද්ධකම ඔබගේ නිවහන වන්නේයයි බයිබලයේ කියා තිබෙනවා. ஆண்டவரே பரிசுத்தமே உம்முடைய ஆலயத்தின் அலங்காரமாய் என்றென்றைக்குமாய் இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். Be holy, for I am holy. මා පවිත්‍ර සිටිනාක් මෙන්ම ඔබත් පවිත්‍රව සිටින්න. நான் பரிசுத்தர், ஆதலால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். We are told to follow holiness, without which no man shall see the Lord. ශුද්ධකම නැතුව කිසිවෙක් ස්වාමින් වහන්සේ නොදක්නා බැවින් ශුද්ධකම අනුව යන්නේයි දේවවචනේ කියා ඇත. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை. ஆகவே பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. We are in a spiritual warfare. අපි ආත්මිකාකාර අරගලයක නිරත වී සිටිමු. ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தத்துக்குள்ளே நாம் யாவரும் இருக்கிறோம். We have an enemy. That enemy is the devil. අපගේ සතුරා වූ කලි
ඒ යක්ෂයා නැමැති සතුරාය. நமக்கு ஒரு சத்துரு இருக்கிறான், அவன்தான் பிசாசு. How can we overcome the devil? යක්ෂයා ජයගන්නේ කෙසේද? பிசாசை நீங்கள் எவ்வளமாய் ஜெயிப்பது? We overcome the devil by the blood of the Lamb. බැටළු පැටවුණන්ගේ රුධිරය තුලින් යක්ෂයාගෙන් අපට ජය හිමි කරගත හැකි. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினாலே அந்த பிசாசை நீங்கள் ஜெயிக்கலாம். By the blood of the Lamb and by the word of our testimony and the fact that we do not love our lives unto the death. ඒ බැටළුවන්ගේ රුධිරය තුලින් සාක්ෂියේ වචනය තුලින් සහ මරණය දක්වාම අපගේ ජීවිතයට අප ප්‍රේම නොකරන්නෙමු යන අවබෝධය තුලින් අපි යක්ෂයා පරාජයටපත් කරන්නෙමු. ஆட்டுக்குட்டியானுடைய இரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் என்னுடைய மரணம் வரைக்கும் என்னுடைய ஜீவனையை நான் நேசிக்க மாட்டேன் என்ற வசனத்தினூடாகவும் சாத்தானை நாங்கள் ஜெயிக்க முடியும். We overcome the devil by the blood of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ තුලින් යක්ෂයා ජය ගන්නෙමු. இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே சாத்தானை ஜெயிக்கிறோம். Tonight all the works of the devil are destroyed through the blood of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ තුලින් අද රාත්‍රියේ යක්ෂයාගේ සියලු ක්‍රියා වනසා දමා ඇත. இன்று இரவிலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினூடாக சாத்தானுடைய சகல கிரியைகளும் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. The same Jesus that went about doing good and healing all that were oppressed of the devil is here with us tonight. යහපත කරමින් ජනයාට සෙත සලසමින් යක්ෂයා විසින් පීඩා කරනු ලැබුවන්ට සහනය සලසා දෙමින් යහපත කරමින්ම සක්මන් කළෙම තැනන් වහන්සේ අද දින අප මැද්දේ සක්මනේදී සිටින වගයි. நன்மை செய்கிறவராக சுற்றித் திரிந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பலவிதமான பிசாசின் தொல்லைகளிலே அகப்பட்ட யாவரையும் விடுவிக்கிறவராக சுற்றித் திரிந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த மாலையில் உன் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார். If the devil has been at work in your life, in your family tonight, the works of the devil are destroyed through the blood of Jesus. මෙතකුදු ඔබගේ ජීවිතයේද ඔබගේ නිවසේද ක්‍රියා කළ ඒ යක්ෂයාගේ සියලු ක්‍රියාදාමයන් අද රාත්‍රියේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ තුලින් විනාශ කරනු ලබන්නේය. இது வரைக்கும் உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் உன் குடும்ப வாழ்க்கை வீட்டிலும் கூட கிரியைதான பிசாசின் வல்லமைகளை இந்த இரவிலே தகர்த்தறிய இயேசு வல்லவராய் இருக்கிறார். Whatever the devil has done tonight, that will be undone through the power of the blood of Jesus Christ. අද රාත්‍රියේ යක්ෂයා විසින් කරනු ලැබූ සියලුම දේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලය තුලින් අවලංගු වී අහෝසි කරනු ලැබේ. இந்த இரவிலே பிசாசினாலே உனக்கு செய்யப்பட்ட எல்லா கிரியைகளும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே கிரியைகள் அற்றதாக மாறிவிடுகிறது. Tonight you will receive healing. අද රාත්‍රියේ ඔබට සුවය ලැබෙනු නිශ්චිතයි. இந்த இரவிலே நீ குணமாவது நிச்சயமாய் இருக்கிறது. Tonight you will be delivered from the power of the devil. අද රාත්‍රියේ යක්ෂයාගේ බලෙන් ඔබ මුදුන් ලබනු සහතිකයි. இந்த இரவிலே பிசாசின் பிடியிலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்படுவது உண்மையாய் இருக்கிறது. It is because of the precious blood of Christ. මේට හේතුව නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනර්ග රුධිර ධාරා. அதற்குரிய காரணமானது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற இரத்தமே. You can spend all of your money, but you cannot find the help that you need. ඔබගේ සියලු මිල මුදල් වැය කළද ඔබට අවශ්‍ය උපකාරය සහාය ලබා ගැනීමට නොමැති තරම්. உனது எல்லா பணங்களையும் செலவழித்தாலும் உன்னுடைய தேவைகளை நீ சந்திக்க